देहि भवती भवती भिक्षां देहि भवती भवती भिक्षां देहि हे मातः भवती भवती भिक्षां देहि भवती भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि हजुरहरूले बटुकलाई अर्थात् भिक्षुकलाई हजुरहरूले चामल जनै सुपारी सुकेको नरिवल अनि पैसा केही छैन भनेदेखि पनि कमसेकम एउटा पुष्प र चामल दान गर्नुहोला र सबैले आशीर्वाद दिनुहोला। भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि। र यदि सम्भव हुन्छ भने भिख दिँदाखेरि उठेर दिनुपर्छ है, बसेर दिनु हुँदैन। जब भिक्षुक नजदिक आउँछ अनि उठेर दिनु होला, त्यो सम्मान हो, बसेर दिनु हुँदैन। भवती भवती भिक्षां देहि।